F zoram thangi chanchin ziak tu F zo khuma F zoram thangi hi vai cha na le ai moi te in kara kumsang khazakwa somnga parukhan alo pianga zoram evangelist lar F lal twai rongbol na a iswala le chandam tu apom no pang kumsari mi lek chuan apian tharwalin ko na ashingala lal iswala shingai lo te hne na chanchin tashil na thoka khovel zongzonga kal ula chanchin thra hi shil ro u ti ko na adong ani zosap missionary la chambang ti chu nurse anni a chu wangin missionary nurse ni theya puitlin chu achak ber ani chuti hun lai nurse sir thei chu Paul riat ni in ani po chuan nurse sir thei tura interview a atling chu adam chunga lom ber ni ani a chuti hun lai nurse sir thei chu Paul riat ni in ani po chuan nurse sir thei tura interview a atling chu adam chunga alom ber ni ani hiala zosap missionary hnuai ngeya nurse hanzir zo chu alom takset ani chuan nurse chu zirzavin sipai damdoi ina adil po nilovin thoktura somna adongta apa nen pathian hne na tong train anrona ma se chu na azom don tak taka chuan na men lovin apum anatawak maya pathian ko na anilawanyang ti in anpa fa chuan chu na thatak me chu inlum atanga tho thei chu an hnolta ani kum sangkha zakwa somseri pakwa a zoram baptist koshan hnuaya evangelist nurse missionary naruak omthu sha in adila lak anita a September sangkha zakwa somseri pakwa a chuan nula no pang takni in zoram pona West Bengal raba nam hozinga athokta ani heta athona Jalpaiguri district thingtlang khwa Mandabari le ache vela hian rethei awangin damdoi intra panphak lona ni in rai che a nu thi le hlamzui tamna ani awangin BCM hian chutiang lama chanchwa na thoktur chuan atir ani ber kumsom thum pali chuang ma he na hi atho chungin a enkola tu ma rai che in an thilova anau charte lamzuya thi an omlova an thang lianin an puitling vek ani a omna khwa Mandabari chau nilovin a kho che velami ten an pana an ko boka zanlai soithe anilova kalzel atrul ani akho sakna BCM compound hi khwa atanga kilometer khatvel ni in ramngo chunga hindu ho ruang halna tuma umdu lona omngam lona mun ani aquater sa hian kol phetha alut lova khonwar achi mei thin ani missionary dangte ang bokin har satna ralmwan lona te atok ve thin ma se akoutu ke in hena komje lang kalsan lawang che ti tu chuan ator aphala atrul huna achoi sang mei thin akhosak na quarter sa hian kol phetha alut hara alu ve nuwa po TV le electric mang chi bungra mi te nei ang anei velo achan chu a hlo chu a eile in le mamo swal pui le nan chau mangin abak chu a tho namuna tlacham titan a in seng ral zok thin missionary na atho chung khan bank ka account a hong lova cheng khat ma anei lo sangni paryata cancer nat na in amanta ka khan thian tha te ti luina in bank account an hon sak top maya a that lai huna bank account nei si lo kha adam lo in enkol nan sum har satna awang le tlak chama wanga buaina le mang an na nei mya lovin ahun amang zota ani arin pathiana a in ngat topa engkim itan ka hlan ka nei zong nen ti hla thatak mai a phwa dai to renga a hladu te ka nei chun nun na pakhat dam reina kadi love he khovela hian lalpa he ero kadil itan nun zel hi chu chau chu kata na to ke ti le chandam tu nung rong ka bol anung pathin lunga ti in August ti somni pariat sangni som pali khan arong bol sakthin hne na chol to turin a holenta